abana b'in'uburema hamebiri yabo nibakira kuremwa kutambura bwanyuma yo kushanga ngo obugaari nobusera kandi abazire tubakubasa kubugura ekikiresera aba Bethany Kids bakwatanise n'irwariro rya Mbarara Regional Referral okuhereza abana b'obugaari aha bwabusha. Our hope and prayer is that this program grows in assisting children not only southwestern Uganda, but with more support we are hoping to have what we call mobile clinic. That Bethany Kids Uganda is one of the youngest Bethany Kids in the world, and they just started, and we would like to give them a hand. RCC Lieutenant Colonel James Mwisije nuhwashabira abatura okugumana bazoma rwaro agarukwingana n'endwara zabo mwanya gwo kwetombwita. Hariho embazi emwe yiba kurondera hetashebireko oshange orwire nka kansa orukuza health center siri ninga tu. Omugande abarema bashatu batunjira obuhwezi bw'amaguru gete artificial omurikashara thausi obuhwezi bw'amaguru obu buhirwe JB Bamuturaki owabireho chairman w'entebe ya katana bwa Mbarara district kandi obuherezeho miliyoni 12 omu sente za Uganda. Nyoni mbanza kusima JB yagisebo JB ompiro turo nyoni musima kugira ngo nuwanyambere kunteko mwishomero nkashoma akantwara ko ayibakora amaguru akampo kuguru ngani tsima rahanga abo kutureta omunsi bani JB bari toke kantomera muguru ba immediate bakakamba kwihaho abo kubana almost oguruka kutaro abo kwati nintambura ni nanye nimbasa kwemerera nitari kubasa kosa amaguru abiri ati ninkosa amaguru abiri abo kukunda embera y'abantu kubaje n'entunguka nagira ntikamba kwatireho ndebe ngunarunda amaguru obanaga kugura ki obaninza bwihahi nagaronda kurga footpotro abana n'abapakira n'abatwara babapima twabagarra tujya twabagarrayo nabyo tegateje mutima gwa orhanga bikore. Amina.